자, 이 시간 우리 아홉 번째 선교와 예언자들 살펴보도록 하겠습니다. За энэ хичээлээрээ бид нар одоо 9 дэх сэдв рүү орж байна. Нөө- Ном үзээд байгаа шүү дээ. Бид нар тэр номынхоо 9 дэх бүлэг рүү орж байна. Гарчиг нь болохоор илгээлт ба иш үзүүлэгчд. 자, 이제 우리가 성경에 있어서 이제 선지서 부분을 이제 살펴보게 됩니다. За тэгэхээр илгээлттэй холбоотойгоор одоо Библийн иш үзүүлэхийн номуудыг бид нар авч үзэх гэж байна. 자, 이 예언자들, 이 선지자들을 이제 예언자들이라고도 부르는데 이들이 이스라엘 그 역사상 각 시대에 사역을 했습니다. Иш үзүүлэгчд бол зарим ном дээр бол зөнчөдч гэж хэлсэн байдаг тийм ээ. Тэгээд эдгээр иш үзүүлэгчид маань болохоор Израилийн түүхэнд бол түүхийн цаг үе болгонд маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байсан. 그들은 이 백성들과 이 통치자들에 대한 이 탄핵이란 단어 혹시 아세요? 탄핵? 끌어, 탄핵이란 말 잘 모르시죠? 예. 어, 음, 그 잘못을 이제 지적해서 이제 끌어내리는 행위 이거를 말하거든요. 이 탄핵이란 말이 책망하고 네. 그걸 지적해서 이제 그 위치에서 이제 내려오게 하는 겁니다. 예. 그러니까 강한 재판하는 책망이라고 설명하면 될 것 같아요. 강하게 책망했다. 음, 예. 음. За тэгээд эдгээр иш үзүүлэгчид нь болохоор арт түмэн болон захирагч нарын хувьд болохоор ямар одоо үүргийг гүйцэтгэдэг байсан бэ гэхээр ард түмэн болон захирагчдыг одоо хатуу зэмлэж тийм ээ зарим тохиолдолд одоо шийтгэж тэднийг тэр байр сууриас нь огцруулах хүртэл ийм а, үүргийг гүйцэтгэдэг байсан. 자, 그래서 이 선지서들이 이 활동하게 된 그 명분도 사실은 이 하나님의 말씀을 들고 그들에게 그 잘못을 지적하고 이 책망하는 데 있다라고도 볼 수 있습니다. Тэгээ иш үзүүлэгчид бас одоо урамшуулах, сануулгах, удирдах тийм одоо үүргүүдийг бас гүйцэтгэдэг байсан ч гэсэн тэдгээр үүргүүд дундаас нь одоо хамгийн гол үүрэг нь одоо бурхны төлөөлж тэр ард түмэн болон захирагчдыг одоо зэмлэх тэдний одоо алдаа гин буруу байвал түүнийг нь цохож хийлж тийм ээ одоо сануулгах, зэмлэх шийтгэх хүртэл одоо тийм эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг байсан гэж хэлж болох юм аа. 자, 그러니까 백성들이 또 통치자가 하나님 말씀대로 잘 순종한다면 굳이 하나님이 선지자를 그들에게 보낼 필요가 없었겠죠. Хэрвээ ард түмэн болон удирдагч, захирагч нар Бурхны үгийн дагуу дуулууртай тэгээд Бурхны үгийг хэрэгжүүлж амьдардаг байсан бол Бурхан тэдэн лөө заавал одоо тухайн цаг үед иш үзүүлэгчдийг илгээх шаардлага байхгүй байсан. 그래서 우리가 성경의 이 선지서들의 내용들을 보면 대부분은 책망과 징계와 심판에 대한 말씀으로 많이 상당한 부분이 돼 있습니다. 기록이 돼 있습니다. Тэгэхээр Библиэлд байгаа Библиэд байдаг иш үзүүлэх номуудыг харах юм бол ихэнх агуулга нь зэмлэл, шийтгэл, шүүлтийн талаар өгүүлсэн байдаг. 자, 물론 하나님께서는 그러한 말씀을 통해서 돌아오라고 그런 의지가 분명히 있으신 거죠. Тэр үүний цаана бол одоо Бурхны
ямар тийм хүсэл эрмэлзэл байгаа вэ гэхээр энэ иш үзүүлэгчдийн үгийг сонсоод ард түмэн тэр удирдагч захирагч нар эргээд ирээсэй, бурхан руу эргээсэй гэсэн тийм одоо хүсэл эрмэлзэл хүсэл зорилгоор иш үзүүлэгчдийг илгээсэн нь мэдээж. 네, 그리고 또 그 말씀 뒤에는 항상 이 격려와 위로의 말씀이 있습니다. За тэгээ хичнээн тэгээ хатуу ширүүн зэмлэж шийтгэлэж гэсэн 그래서 이 одоо 음, урамшууллын үгс байдаг. 그래서 이 예언자들이 해야 할 일이 바로 하나님의 이 경고에 대한 말씀을 잘 전달하고 그들을 바른 길로 인도해야 되는 일이었습니다. Тэгэхээр иш үзүүлэгчдийн заавал одоо хийх ёстой үйлчлэл гэх юм бол ард түмнийг тэр удирдагч захирагч нарыг Бурхны үгийн дагуу зөв замаар удирдан чиглүүлэх явдал байсан. Мөн Бурхны үгээр зэмлэх, сануулгахаас гадна тэр ард түмнийг зөв зам руу удирдан чиглүүлэх явдал байсан. 자, 그래서 하나님의 백성들을 향한 이러한 이 예언 사역은 강한 이 선교적 의미가 있다는 것입니다. Бурхны ард түмэнд хандсан Бурхан өөрийнхөө ард түмэнд хандан хэрэгжүүлж ирсэн энэ иш үзүүлгийн үйлчлэл нь бол илгээлтийн маш тийм хүчтэй утга учирыг агуулж ирсэн. 물론 이스라엘의 하나님이 또 다른 이방인들에게 말씀하시기 위해서 분명히 그들을 먼저 택했습니다. Мэдээж Бурхан бусад хар үндэстнүүдэд өөрийнхөө үгийг хүргэхийн тулд эхлээд Израилийг сонгож авсан байна. 그런데 문제는 이스라엘 백성들이 이 교만하게 되어서 이들이 이 하나님으로부터 멀리 떠나게 된 거죠. Харин Израильчууд болохоор өөрсдөө алдаа гаргаж тийм ээ гим нүгэл үйлдэж дулуургүй байснаасаа болоод Бурханаас холдсон. 자, 그때마다 하나님이 아모스, 예레미야, 또 이사야 같은 선지자들을 보내신 겁니다. Тэгээд тэд нар тийм бардам зангаас болоод Бурханаас холдож хүндэрсэн байгаа. Тэгээд тэр үе болгонд нь Бурхан Амос, Иремья, Исая гэх мэт иш үзүүлэгчдийг тэдэнд л илгээж байсан. 자, 세계 모든 민족을 위한 이 하나님의 구속의 전망은 이 예언자들에 의해서 분명하게 선포되었습니다. Тэр Бурханы одоо бүх үндэстэнд энэ дэлхий дээр оршиж байгаа бүх үндэстнүүдэд хандсан Бурханы тэр золилтын буюу авралын тэр төлөвлөгөө нь тэр иш үзүүлэгчдээр дамжуулан маш тодорхой тунхаглагдсан байдаг. 자, 그래서 예언자들은 그들의 말과 행위를 통해서 이스라엘 안에 이 희망이 살아있게 하기 위해서 활동을 했습니다. Израиль 무슨 희망? 이스라엘이 지금 하나님을 떠났잖아요. 네, 그래서 이제 예언자들을 보냈는데 그 예언자들이 그들에게 이제 하나님의 말씀을 선포한 거죠. 그리고 예언자들이 그 말씀대로 순종함을 통해서 이제 그 안에서 이제 희망을 이제 부어준 거죠. 그런 활동을 이제 예언자들이 한 것이다. За тэгээд Израилийн ард түмэн Бурханаас ингээ холдож хүндэрсэн тэгээ Бурханаар бас шийтгүүлж тийм ээ түүний хатуу тэр зэмлэл шийтгэлийг авч байсан үеуд олон байгаа ч гэсэн энэ иш үзүүлэгчид өөрсдийнхөө тэр үг ба үйлдэлээр дамжуулж Израилийн дотор бас тэр найдварыг
одоо унтраалгүйгээр бүхүүлгүйгээр тэр найдварыг үргэлж хадгалж ирсэн гэж хэлж болно. 자, 그래서 우리가 이 선지서의 그 시대 배경을 보면은 거의 이스라엘이 망하기 전, 그리고 망하고, 그리고 망한 이후에 그러한 상황에서 하나님이 이 예언자들을 보내신 겁니다. Тэгээд Израилийн ард түмний дотор энэ иш үзүүлэгчд хизээ одоо ямар цаг үед ялангуяа ингэж үйлчилж ирсэн би иш үзүүлэг маш ихээр тунхаглагдаж иш үзүүлэгчд олноороо гарч ирж байсан бэ гэдэг ингээд цаг үеийн нөхцөл байдлыг нь аваад үзэх юм бол ихэнх тохиолдолд Израиль одоо мөххийн яг өмнөх юм уу эсвэл мөхөж байгаа тэр цаг үед мөн мөхсний дараах цаг үеүүдэд маш олноороо гарч ирж эзний үгийг тунхагласан байдаг. 자, 예언자들이 이 선교적 그러니까 그 당시에 주로 이렇게 했던 일들 중에는 이 우상 숭배, 또 혼합주의, 그리고 외부 종교의 문제에 대해서 어, 책망하고 또 지적한 일을 통해서 우리가 알 수 있습니다. Тэгэхээр иш үзүүлэгчдийн одоо иш үзүүлэгчд илгээлтийн хувьд одоо ямар утга учиртай байсан бэ гэдэг талаас нь аваад үзэх юм бол хуурамч шүтээ шүтэх бас холимог үзэл болон харийн шашны асуудлын талаар тэднэр одоо тэдний үзүүлж ирсэн тэр хариу үйлдэлээс нь харах юм бол тэр иш үзүүлэгчдийн илгээлтийн хувьд ямар ач холбогдолтой утга учиртай байсан бэ гэдг нь харагддаг. 자, 이 세 가지 문제가 중요합니다. 우상 숭배, 혼합주의, 그리고 다른 종교의 문제에 대한 이 세 가지 문제가 중요합니다. Тэгэхээр илгээлтийн хувьд иш үзүүлэгчид ямар утга учиртай ач холбогдолтой юм бэ гэдэг талаас нь юм 3 зүйлийг тодорхойллоо шүү дээ тийм ээ. За хуурамч шүтээ шүтэх, холимог үзэл, мөн харийн шашны асуудал. Энэ 3 асуудал дээр одоо иш үзүүлэгчид ямар хариу үйлдэл үзүүлж байгаагаас нь иш үзүүлэгчдийн тэр илгээлтэнд ямар ач холбогдолтой нь илэрч харагддаг. 자, 그러니까 이스라엘이 망할 수밖에 없었던 가장 근본적인 이유가 바로 우상 숭배였습니다. Хамгийн түрүүнд нь бол шүтэн шүтэх гэсэн тийм үү. За шүтэн шүтэх гэдэг энэ гэм нүгэл бол ерөөсөө Израилийг мөхөөх болсон хамгийн гол шалтгаан байгаамаа. 자, 여기에 대한 말씀을 이미 이 출애굽기에서 분명하게 하나님이 말씀하셨습니다. Энэ шүтэн шүтэхтэй холбоотой бол Бурханы айлдсан үг болон тэр тушаалууд бол Гэтэл номон дээр бол маш тодорхой гардаг. 자, 특별히 이계명, 십계명에서 이계명이 우상을 만들지 말라 이렇게 분명하게 말씀했습니다. Ялангуяа одоо 10 тушаалын 2 дахь тушаал нь болохоор чи өөртөө одоо ямар ч тийм хиймэл шүтээнийг байлгаж болохгүй гэж маш хатуу хоригдсан байдаг. 자, 이 애굽이란 나라는 우상이 가득한 나라였습니다. Тухайн үед болохоор Израильчууд Египтийн боолчлууд байж байгаа чөлөөлөгдсөн тийм ээ. За тэгээд тэр Египт гэдэг газар бол ерөөсөө элдвийн тэр хуурамч шүтээнээр дүүрэн тийм нутаг байсан. 자, 그런데 하나님이 이스라엘 백성들을 출애굽 하신 목적은 그런 우상 가운데서 이제 하나님만 섬기라고, 하나님만 예배하라고 출애굽을 해주신 거죠. Тийм нөхцөл байдал, тийм газар нутаг дундаас Бурхан Израилийг чөлөөлж гаргаж авсан нь болохоор
тэр шүтээнүүдээс нь одоо ингэж руулж тэгээд зөвхөн эзэн бурханд үйлчилдэг тийм цэвэр ард түмэн болгохын тулд тэднийг чөлөөлж гаргасан байгаа. 자, 그 일이 하나님께서 너무나 중요한 일이고 또 기뻐하시는 일이기 때문에 이스라엘 백성들을 위해서 애굽에 10번의 재앙도 내리시고 또 홍해 바다도 건너게 하셨습니다. Энэ нь бол бурхны хувьд маш чухал тэгээд бас бурхан тааламжтай ажил байсан учраас Израилийг Египтээс чөлөөлөхийн тулд бурхан тэр нөгөө олон 10 тэр гамшигыг Египтийн дээр буулгасан бас улаан тэнгисийг хүртэл дундуур нь хуваасан гэх мэт агуу гайхамшгуудаа үйлдсэн байна. 자, 만일 저와 여러분들이 이 홍해 바다를 건넜다. 그리고 매일 하늘에서 만나를 먹는다. 또 반석에서 물이 나서 그 물을 마신다고 했을 때 우리가 다른 우상을 숭배할 수 있겠습니까? Хэрвээ та бид нэр Израильчүүдийн оронд байгаад тийм ээ. Тэгээд бурхан биднийг тэгж улаан тэнгисийн дундуур ингэж гатлахад бид нар өөрсдөө одоо тэр улаан тэнгис дундуур гатлсан байх нь шүү дээ. Тэгээд цаашаа цөлөөр ингэ явж байхдаа өдөр бүр одоо тэр тэнгэрээс манна бүдэн шууд ингэж бууж ирээд бидрийг хоолтой тэгээд бас хаднаас ус гарч ирээл бид нарыг ундаалдаг. Ийм энэ бүхнийг яг өөрийнхөө амьдралаараа өөртөө амсаж үзсэн байх юм бол бурхнаас өөр тэр шүтээнийг шүтэж чадах байсан болов. 자, 그런데 놀랍게도 출애굽기 32장에 보면 모세가 하나님 앞에 기도하러 잠시 자리를 비운 그 시간에 아론으로 더불어서 이 금송아지 우상을 숭배하는 이 사건이 기록이 되어 있습니다. Гэтэл одоо үнэхээр одоо бид нар гайхшруулдаг зүйл нь Мосе бурхантай уулзахаар тийм ээ тэр 10 хуулийг авахаар уул руу гарсан байх тэр түр зөөрийн симхик алдалгүйгээр Аарон тэргүүтээ ард түмэн алтаар тугал цутгаад тэгээд түүнийгээ бидний бурхан гэж өргөмжлөө түүнд мөргсөн тийм аимшигтай үйл явдал болсон. 자, 여러분, 잘 생각해 보십시오. 모세가 지금 쉬러 간 것도 아니고요. 하나님께서 모세에게 율법을 주시려고 시내산에 올라간 그때 이스라엘 백성들은 지금 이 계명을 어기고 있었던 것입니다. Гэтэл 32 дугаар бүлэг дээр энэ тухай гарч байгаа тийм ээ. Тэг сайн бодоод үзтээ энэ Мосе бол зүгээр л одоо өөрийнхөө бие амрыг бодоод нэг жоохон амраатахыг та нарын төлөө ихч зүтгэлээ гэд ингээд амархаар одоо тэр уул руу зугаалаад явцсан хэрэг биш шүү дээ. Синай уул руу гарч бурханы тэр хуулийг хүлээж авахар гарсан. Гэтэл тэр хооронд нь Израилийн ард түмэн тийм гим нүглийг үлдсэн байна. 자, 이때 하나님이 이 이스라엘의 이 불순종에 대해서 굉장히 심각하게 받아들이셨습니다. Тэгээ Израилийн одоо ийм дуулуургүй байдлыг бурхан тэр үед маш ноцтойгоор хүлээж авсан. 자, 그러한 가운데서 모세가 하나님 앞에 용서를 구하죠. За тэгээд Мосе ард түмнийг төлөөлж бурханы өмнө очиод өмнөөс нь уучлалт гуйдаг. 어쨌든 이 이스라엘은 이 비참한 결과를 가져오게 된 것입니다. Ямар ч байсан эцсийн одоо үр дүнг нь харах юм бол Израильчууд өөрсдөө маш тийм эмгэнэлтэй үр дүнг өөрсдөө дуудаж авчирсан байдаг. 자, 이스라엘은 그 역사적으로 그 이후에도 계속해서 우상을 숭배하는 것에 대해서 이 예언자들을 통해서 굉장히 강하게 비난하고 책망을 했습니다.
Зөвхөн энэ тохиолдолд биш. Түүнээс хойш Израилийн түүхийг харах юм бол тэр иш үзүүлэгчид тэр ард түмний үлдэж байгаа, тэр хаад ноёдын үлдэж байгаа ялангуяа тэр шүтэх гэм нүглийн талаар маш хүчтэй одоо ширүүн шүүмжилж зэмлсэн байдаг. 자, 우리가 잘 아는 다윗은 그래도 하나님을 잘 정직하게 섬겼던 왕으로 우리가 잘 알고 있습니다. Бидний сайн мэдэж байсан Давид хаан бол харьцангуй бас одоо бурханы өмнө зөвхт тэгээд бас шудраг амьдэрсэн бурхандаас цэвэр сэтгэлээр үйлчилж байсан гэж тооцогддог. 자, 그런데 아쉽게도 우리가 잘 알듯이 그 아들 솔로몬 때부터 이 많은 우상이 들어오기 시작했습니다. Гэвч харамсалтай нь түүний хүү одоо Соломоны үеэс эхлээд энэ байдал алдагдаж Израилийн дотор янз бүрийн тийм хуурамч шүтээнүүд орж ирж эхэлсэн. 자, 그리고 솔로몬 이후에 나라가 이제 반으로 나누어지게 됐죠. За тэгээд Соломоныг нас барсны дараа улс орн нь хоёр хуваагдсан. 이 북쪽에 있는 이 북이스라엘은 거의 뭐 우상을 숭배하는 나라가 되었다라고 말할 수 있습니다. За хойд Израилийг бол ер нь шүтэн шүтдэг, хурамч шүтэн шүтдэг улс болсон гэж хэлж болно. 남유다도 우상을 많이 숭배했지만 그래도 그것을 개혁하려는 왕들이 그래도 종종 있었습니다. Өмнөд Юдач гэсэн мөн ялгаагүй шүтэн орж ирсэн, шүтэний одоо мөргөх, шүтэнд үйлчлэх явдал байсан ч гэсэн хойд Израилийн хаадыг бодвол өмнөд Юдагийн хаадууд донд энэ байдлыг одоо үгүй хийж тийм ээ тэр хуримч шүтэнүүдээс салах шашны тэр шинжилгээг хийх оролдож байсан хаадууд бас байсан байгаа. 여러 왕들이 있었는데 이 다윗처럼 따라간 왕들이 몇 안 됐습니다. Олон хаадууд байсан захирч байсан. Гэхдээ Давид шиг яг тэр зөвхөн эзэн бурхныг сонгож зөвхөн эзэн бурханд үйлчилдэг. Өөр ямар ч тийм хуурамч шүтээгүй хаан бол маш цөөхөн байсан. 우리가 잘 아는 히스기야 왕이 있고 또 요시야. 이 역대하 34장에 보면은 이 요시야 왕이 나오는데 이 네. 왕이 우상을 다 이렇게 제거했습니다. За яг нарийн тооцсон бол ерөөсөө Хизкия, Йосия гэд энэ хоёр л байна. Тэгээд хоёрдугаар шастрын номын 34 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Йосия хаан хийсэн тэр шинжилтийн талаар өгүүлсэн байгаа. Тэгээд Йосия хааны үед бол тэр бүх химэл шүтээнүүдийг зайлуулсан гэж бичсэн байдаг. 안타깝게도 그러한 개혁은 잠시였고 그 이후의 왕들은 여전히 우상을 숭배하게 됐습니다. Гэтэ харамсалтай нь одоо энэ одоо сайн шинжилэлтүүд нь болохоор тийч удаан одоо үргэлжилж чадаагүй тэр нэг залхамж халаа нь байгаагүй тэрний дараа гарч ирсэн хаадууд одоо өмнөх хааныхаа тэр сайн шинжилэлтийг бол цааш нь залхамжилж авч чадаагүй. Тэгэхээр энэ нь бол төр зуурхны тийм шинжилэлт болоод өнгөрсөн байна. 자, 그래서 예언자들은 그 가운데 이사야는 이 우상 숭배가 없어질 그 한 날을 기대했습니다. За тэгээд иш үзүүлэгчид ялангуяа одоо Исаяг аваад үзэх юм бол тэр хуурамч шүтэн бүр устж үгүй болох тэр өдрийг маш ихээр хүлээсэн байдаг. 자, 이 날이 이사야 2장 18절, 20절에 이제 나타났는데요. 이 날이 만군의 여호와의 한 날이다라고 이제 설명을 합니다. За тэгээд энэ өдрийн тухай Исая 2-ын 20 дахь бүлэг дээр гарч байгаа.
Тэгээд нэг өдөр төг төмдийн эзний нэг өдөр гэж бичсэн байна. Тэгээд би нэг яг олоод байшээ. 자, 다시 Дахин өмнө 말하면 이 만군의 여호와의 한 날이라는 것은 이제 баярын хогор намтай. 그리스도께서 오셔서 심판하시고 또 구원하시는 그 날, 그 날에 비로소 이제 우상 숭배가 완전히 우상들이 없어질 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Шүтээнүүд оргуу алга болно. Тэр өдөр хүмүүс мөргөх гэж өөрсдөө бүтээсэн мөнгөн шүтээнүүд алтан шүтээнүүдээс согор намын сарсан багаанууд руу шидэлцгийнэ гэж байна. Тэгэхээр нэг өдрийн тухай яриад байна тийм ээ. Тэр шүтээнүүд оргуу болох, үгүй болох тэр нэг өдөр. Тэр өдөр хүмүүс тэр өөрсдийнхөө бүтээсэн шүтээнүүдийг ингэж хаях болно гэсэн. Энэ нь болохоор 자, 주님이 오시기 전까지는 그러니까 이 우상 숭배가 끊임없이 있다라는 것입니다. Бурхны хаанчлал бүрэн утгаараа байгуулагдаж хүн төрлөختөн тэр гимнүглээсээ аврагдах тэр өдрийг хэлж байгаа. Тэгэхээр эзэн ирэх хүртэл бол энэ хуурамч шүтээн шүтээнд мөргөх явдал бол хүн төрлөختний дотроос тасрахгүй гэсэн үг. 자, 그런 가운데서 하나님은 이사야 선지자를 통해서 이 우상 숭배는 어리석고 또 우상 숭배자들에게 속는 거다라고 이렇게 말씀을 전하게 하신 겁니다. За тэгээ Исаягаар дамжуулаад бурхан энэ шүтэн шүтгчдийн талаар юу гэж хэлсэн бэ гэхээр шүтэн шүтэх нь бол мунхаг хэрэг бөгөөд шүтэн шүтгч нь бол хууртагдаж байгаа хэрэг юм аа, мэхлэгдэж байгаа хэрэг юм аа гэж хэлсэн мэт. 예레미야도 마찬가지입니다. 예레미야도 우상을 이방의 헛된 규례다. 이렇게 규정하고 또 추방하고 있습니다. Иремья намд дэр ч гэсэн адилхан Иремья иш үзүүлэгч хэлэхдээ энэ шүтэн шүтэх явдал бол тэгээ хуурамч хоосон хууль журам юм аа гэж хэлсэн байна. 네, 예레미야 10장 3절에서 13절에 이에 대한 말씀이 잘 기록이 되어 있습니다. За Иремья намын 10-3-аас 13 дахь эшлэлдэр энэ тухайг хэлсэн байна. 네, 분명한 것은 여호와만이 참 하나님이시다. Эндээс хамгийн гол дүгнэлт нь юу вэ гэхээр зөвхөн эзэн бурхан л жинхэнэ бурхан юм аа гэсэн дүгнэлтийг өгч байгаа. 우상들은 다 거짓되다. Харин бусад шүтээнүүд бол бүгд хоосон худлаа юм аа. 자, 그렇다면 이 우상들의 뒤에는 어떤 실체가 있을까요? За тэгвэл энэ хуурамч бурхтын ард одоо ямар тэр бодит байдал байгаа вэ гэдгийг харах юм бол 계속 반복적으로 말씀드리지만 아무것도 없다라는 거예요. 아무것도 아니다라는 겁니다. Библиэлд бол маш олон удаа давтаж энэ тухай хариулсан байдаг. Тэр энэ хуурамч тэр шүтээ хуурамч бурхтын ард яг бодит байдал дээр юу байдгийг бэ гэд аваад үзэхээр юу ч байхгүй. 자, 그러니까 신은 하나님은 유일한 하나님 한 분밖에 없다. Нэгэнт одоо тэр шүтээнүү тэр хуурамч бурхад чинь яг бодит байдал дээр хин юм бэ юу юм бэ гэд аваад үзэхээр юу ч биш тий хоосон дэмээ хоосон зүйлс байгаа даа. Тэгэхээр ялцчгүй бидний эзэн бурхан бол цорын ганц амьд бодит бурхан юм аа. 이사야 45장 6절에도 보면은 다른 이가 없다. 여호와밖에 없다. 분명히 말씀하고 있습니다. Исая 45-ын 6-ыг харах юм бол эзнээс өөр хинч байхгүй. Эзнээс өөр ямар ч бурхан байхгүй гэж хэлсэн. 그러니까 여러분들이 분명하게 아셔야 됩니다. 다른 신들은 다 가짜입니다. 없어요. Тэр үүний бид нэр бол маш одоо баттай, ноттой мэдэж байх хэрэгтэй.
Өөр ямар ч бурхан байхгүй. Бүгдээрээ хоосон худлаа зүйлс. 성경에서 말씀하신 하나님만이 참 하나님이시다. Зөвхөн Библийг дүгүүлсэн энэ бурхан л жинхэнэ бурхан юм аа. 그리고 다른 신들은 다 사람들이 만든 거예요. Бусад тэр бурхад буюу бусад тэр шүтээнүүд бол бүгдээрээ хүний гараар бүтээгдсэн юмс. 자, 사람이 만들었는데 그걸 우상이라 하잖아요. 근데 그게 어떻게 신이 될 수 있겠어요? Хүний гараар бүтээгдсэн зүйлс шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо хүний гарын бүтээл, хүний гараар уралсан одоо уран бүтээл гэх юм уу. Тэгээд тэрийг хүн өөрөө гараараа бүтээчээд тэгээд тэрийг яаж одоо бурхан гэж ингэж шүтэж чадчихвэ. 자, 그렇다면 그 우상을 만든 사람보다 못한다, 어, 그 사람 아래에 있게 되는 거 아니겠습니까? Тэр одоо тэр хуурамч бурхан тэр шүтэн чинь одоо хүн хийсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь одоо тэрийг урсан, тэрийг бүтээсэн тэр хүн нь илүү ухаантай, илүү одоо бүтээлч, илүү ур чадвартай тийм гэсэн үг шүү дээ. Тэр бурхныг одоо хийгээд бүтээгээд одоо ингээд урлаад сийлээд будаад ингээд бий болгочихсон юм чинь. Бурхан тэр хийчихсэн тэр шүтэнээс тэр хийсэн хүн нь илүү болоод байгаа зү. 자, 그리고 이 우상 숭배는 하나님께 제사하지 않고 마귀에게, 그리고 다른 알지 못하는 그러한 신들에게 그렇게 경배하도록 한다는 것입니다. Тэгээ ингээд шүтээх явдал нь бол цорын ганц жинхэнэ тэр бурханд хүндэтгэл мөргөл өргөх биш, харин тэр чөтгөр диаволд тийм ээ. Тэгээд бас өөр тэр хуурамч хоосон зүйлсэд хүмүүсийг мөргүүлэх гэж, шүтүүлэх гэж гэсэн нэг хэрэгсэл төдий зүйл юм аа. 여기 신명기 32장 17절에 잘 말씀하고 있습니다. За энэ тухай Дэд хууль номын 32-ийн 17 дээр тодорхойлсон байдаг. 시편 106편 37편에도 같은 말씀을 하고 있습니다. Мөн дуулал 106-гийн 37 дээр ч гэсэн адилхан агуулгатай байгаа. 우상 숭배는 하나님께 제사 드리는 게 아니다. Шүтээнд мөргөнөө гэдэг бол бурханд мөргөж байгаа хэрэг биш юм аа. 이 악한 자들의, 이 악마들의 이 도구로 그렇게 이제 이용되는 것입니다. 우상 숭배가. Шүтээн шүтнэ гэдэг бол ерөөсөө тэр бузар сүнснүүд, бузар тэр сүнснүүдэд нэг ястай ашиглагдаж байгаа хэрэг юм аа. 자, 그래서 이 우상 숭배자들이 원하는 것은 뭐냐면 자신들이 마치 하나님인 것처럼 하나님의 성전에 앉아 있을 이 적그리스도, 이 적그리스도를 통해서 마침내 그러한 일들이 나타나게 되는 것을 바라는 것입니다. Тэгэхээр энэ шүтэн шүтэх явдлын одоо хамгийн дээд цэг нь оргил цэг нь одоо юу юм бэ? Одоо энэ шүтэн шүтснээрээ эцэцтэй юунд хүрэх гээд байгаа юм бэ гэхээр яг өөрсдийгөө бурхан мэт болгоод тэгээ бурханы ариун сүмд одоо тэр антихристүүд сууж байх нь одоо тэр шүтэн шүтэх явдлын хамгийн эцсийн зорилго гэж хэлж болох юм. 자, 요한계시록에도 이 적그리스도 또 이 거짓 선지자 이 세력들이 이 마귀와 더불어서 힘을 합하여서 이 우상 숭배의 그 마지막의 모습을 이제 보여줄 것입니다. Илчлэл намаас гарах юм бол энэ антихристүүд болон хуурамч иш үзүүлэгчид сатантай нийлээд тийм ээ. Өөрөлдөл дээр диаволтай нийлээд тэгээд одоо тэр энэ
хүмүүсийг химийн шүтэн, хурам шүтэнд мөргүүлснээрээ эцэст юунд аваачих вэ? Юунд хүрэх юм бэ гэдг нь илчил номон дээр тодорхой бичигдсэн байдаг. 자, 그렇기 때문에 우리가 잘 이 말씀을 통해서 분별하지 않으면 이러한 미혹에 다 빠질 수 있습니다. Тэр бид нэр бурхны үгээр толдож, тунгааж, сайтар ялгаж салгахгүй бол өөрсдөө ч гэсэн бид нар яг ийм уруу татлаханд, энэ залбихэнд автах боломжтой. 자, 그래서 예수님께서도 마지막 때에 이 사람의 미혹을 주의해라 이렇게 말씀했습니다. Тийм учраас Есүс ч гэсэн сануулж хэлсэн байдаг. Эцсийн өдрүүдэд хүний одоо тэр залбихнээс болгоомжлоо. Төөрөлтөхөөс болгоомжлоо гэж хэлсэн байдаг. 자, 그러니까 앞으로 이 거짓된 교회, 거짓된 선지자, 그리스도가 이제 상당히 많이 나타날 것이다라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл одоо Есүсийн сануулж хэлсэнчлэн цаашдаа ертөнцийн төгсгөл ойртох тусам хуурамч иш үзүүлэгчид, хуурамч багш нар хуурамч энэ онол сургаалууд маш олноороо бий болох болно гэдгийг сануулж хэлсэн байна. 자, 그러면 참 교회와 성도들은 어떻게 될까요? За тэгвэл жинхэнэ чуулган, жинхэнэ итгэгч нар яах вэ? 당연히 이 핍박을 받게 될 것입니다. Мэдээж одоо тэр нэг хавчлаганд өртөн, маш их хавчэгдэн. 이제 점점 우리가 앞으로 그러한 이제 시대가 이제 올 것입니다. Цаашдаа улам л одоо тийм цаг үе ирэх болно. 그러니까 적당히 이 세상과 타협하고 믿음을 양보하고 그러면 세상에서 잘 살 수 있어요. Яг бид нөр одоо тий амар тайван амьдралаа бодоод тэднэрт ингээ бууж өгөөд итгэл үнэмшлээж гэсэн одоо хаяад ч юм уу тий. Тэгэх юм бол яг энэ дэлхий дээрх амьдралдаа бид нэр амар тайван амьдарч болох юм л да. 우상 숭배자들이 원하는 것이 바로 그것입니다. Тэгээ шүтэн шүтэгчдийн яг хүсээд байгаа зүйл нь тэр байхгүй юу? 하나님 말씀대로 되어지는 것이 아니고 내가 원하는 대로 되는 그러한 세상을 이 우상 숭배자들이 원하는 것입니다. Хоромч шүтэн шүтэгчдийн хамгийн хүсдэг зүйл нь бол ерөөсөө энэ дэлхий бурхны үгээр одоо эргэлдэх биш тий бурхны үгээр бүх юм явагдах биш харин хүн болгон өөрийнхөө хүсснээр өөрийнхөө дураар амьдрдаг болох нь шүтэн шүтэгчдийн хүсдэг зүйл. 자, 그러니까 이제 이 교회가 이 세상으로부터 이용을 당하게 되고 거짓된 자들로부터 이제 이용을 당하게 되니까 결국 이 교회가 타락하게 되는 겁니다. Чуулган хэрвээ одоо энэ залмихэнд нь автаад энэ дэлхийд ашиглуулаад тэр шүтэн шүтэгчдэд ашиглуулаад байх юм бол тэдний залмихэнд нь автаалах юм бол эцэстээ чуулган ялзарч завхарч нурхад хүрнэ. 또 이 사단은 이 고린도전서 10장 20절에 보면은 이 세상의 신이다라고도 이렇게 표현을 했습니다. Мөн сатаныг одоо энэ ертөнцийн захирагч гэж хэлсэн байдаг. Энэ ертөнцийн бурхан гэж 1-р Коринт 10:20 дээр. 자, 그렇듯이 이 사단과 이 세상은 어떻게 해서든지 하나님을 대적하고 또 하나님의 뜻을 방해하고 이런 일들에 가장 앞장서서 한다라고 우리가 알고 있어야 됩니다. Тэгэхээр сатан болон одоо энэ хуурамч иш үзүүлэгчид мөн шүтэн шүтэгчид бол яавал одоо бурхны хаанчлалд саад хийх үү? Яавал бурхны хүслээр болгохгүй байх уу гэдэг дээр бүх одоо анхаарлаа хандуул бүх одоо
явуулга тийм үү ажил нь одоо тийм зорилготой байдаг. 자, 이 우상 숭배는 이 성경이 거짓 신들로 규정하는 이 다른 신들을 경배하는 것이기 때문에 거짓 종교입니다. Шүтэн шүтэх гэдэг нь болохоор одоо Библиэлд хуурамч бурхад гэж тодорхойлсон бусад бурхад те өөрөөр хэлбэл харь үндэсний тэр бурхадад мөрөгийг одоо шүтэн шүтэх явлаа гэж ингэж тодорхойлсон байдаг. Тэгэхээр энэ юу шүтэн шүтнэ гэдэг нь бүгд одоо худал шашин гэсэн үг юм аа. 자, 그래서 출애굽기 23장 24절 이 말씀에서도 예, 이 그들의 신을 숭배하지 말고 섬기지 말라 했습니다. Тэгээд Гитлэл номын 23-ын 24 дээр харах юм бол тэдний бурхтыг шүтээж болохгүй бас үйлчилж болохгүй гэж хэлсэн. 뿐만 아니라 본받지 말고 또 오히려 그것들을 다 무너뜨려라, 없애버려라 이렇게 말씀하고 있어요. Тэднийг одоо дуурайч болохгүй харин ч тэдний бүгдийг одоо устгах ёстой гэсэн байгаа. 자, 그러니까 이 우상 숭배에 대한 것은 이 선지자들이 그들의 종교 의식을 전혀 용납하지 않았다는 것입니다. 다시 말씀해 주세요. 그러니까 다른 신들을 숭배하는 그러한 일들에 대해서 선지자들이 그런 의식들을 전혀 용납하지 않았다는 것입니다. Тэгэхээр иш үзүүлэгчд болвол ерөөсөө тэр бусад бурхад тийм харин бурхад мөргөх, үйлчлэх одоо ямар ч тийм хандлага зан үйлийг бол хүлээн зөвшөөрдөггүй байсан. 자, 그런데 이스라엘이 이 거짓 종교 의식에 빠짐으로 타락하게 되었다는 사실입니다. Тийм байсараад л Израильчууд одоо энэ хуурамч шашин нийтээр зан үйлд автаад тэгээд эцээзээс улс үндэстнэрээ ялзарч завхархад хүрсэн. 자, 이런 상황에서 예언자들은 이 참된 신앙을 회복하려고 이제 활동을 하게 된 거죠. Тэгээд нөхцөл байдлын хувьд бол одоо яг ийм ялцрал завхарлын байдалтай болчихсон ийм нөхцөл байдал донд иш үзүүлэгчид жинхэнэ тэр цэвэр итгэл үнэмшлийг дахин сэргээхийн тулд сэргээх зорилгоор үйлчлэлээ хийдэг байсан. 자, 하나님의 백성의 이 선교적 이 역할은 그런데 이방 종교 의식에 참여하게 되면서 이제 이 섞이게 된 겁니다. За тэгээд бурхны ард түмний хувьд бол тэр илгээлтийн үүрэг ролийг гүйцэтгэх ёстой байсан тийм одоо бусад улс үндэстнүүдэд тэр бурхны жинхэнэ бурхныг тунхаглаж тийм ээ таниулах тийм үүрэгтэй байсан. Гэтэл тэр үүрэг рол нь болохоор тэр хуурамч шашин, харин шашинны зан үйлд одоо оролцох болсноос болж одоо энэ үүрэг рол нь сэвтсэн, бүрхэг болсон. 여러분, 우리 하나님 말씀은 다른 무엇과도 이렇게 섞여서는 안 됩니다. 하나님의 말씀은 예. 그러니까 예를 들어서 뭐 철학, 뭐 세상의 어떤 여러 가지 사상 이런 여러 가지 것들이 이 섞여서는 안 됩니다. тэгээ бидний эзэн бурхны үг бол өөр одоо юутай ч ингэж холилдож болохгүй. Өөр одоо ямар нэг онол сургаалч гэдэг юм уу, ямар нэгэн философч гэдэг юм уу тийм ийм зүйлстэй эзний үгийг юусоо хольж хутгаж болохгүй. 이 다른 세상 종교들은요, 그 인간의 철학을 바탕으로 해서 이렇게 만들어진 것들입니다. 세상 무엇은? 그러니까 다른 이방 종교들. 다른 이방 종교들. 예. одоо харин тэр шашнууд болохоор ер нь одоо яаж анх үүссэн бэ гэхээр
хүний бий болгосон тэр хүний оюун ухаанаас гарсан тэр ямар нэг тий философи тий гүн ухаан эсвэл л одоо ямар нэг үзэл санаан дээр тулгуурлаж бий болсон байдаг. 예, 앞에서 계속 말씀드렸지만, 그래서 이 세상 다른 종교들은 다 사람이 만든 거예요. Тэр түрүүн ч гэсэн хэлсэн энэ дэлхийн бусад шашнууд л бүгдээрээ одоо хүн бий болгосон, хүн зохиосон тийм шашнууд байдаг. 근데 이 기독교 우리는 하나님이 우리에게 말씀을 계시해 주셔서 우리가 이제 하나님을 섬기게 된 것입니다. Харин Христ итгэл бол өөр. Христ итгэл бол Бурхан өөрөө бидэнд үгээ илчилж одоо хэлж өгснөөр бид нэр түүнийг хүлээн авч итгэж дагаж явдаг юм аа. 그러니까 이 종교는 사실은 우리 이거 하나밖에 없는 거예요. 우리밖에 없는 겁니다, 사실은. Тэр яг одоо шашин гэж одоо нэрлэх юм бол жинхэнэ шашин бол биднэрийнхээс өөр одоо бидний итгэдэг Христ итгэлээс өөр жинхэнэ шашин гэж байхгүй. 그런데 안타깝게도 이스라엘 백성들이 이 하나님의 말씀을 버리고 이 세상의 것들을 가지고 이렇게 하나님을 섬긴다. 이렇게 잘못된 길로 가게 된 것입니다. Тэгэл харамсалтай нь Бурхны одоо хамгийн анх сонгосон ард түмэн болох Израильчууд болохоор Бурхны энэ үгийг мартаж мартаад Бурхнаа эзэн Бурхнаа хаяад тэгээд энэ хуурамч шашнуудыг болохоор одоо шашин мөн одоо жинхэнэ Бурх юу тэр хуурамч Бурхтыг болохоор жинхэнэ Бурхад гэж ингэж бодоод 자, дагаад явдаг болсон. 그런 상황에서 예언자들이 이제 우상 숭배 세력들과 이제 싸우게 된 것입니다. За тэгээ ийм нөхцөл байдал донд иш үзүүлэгчид маань тэр хуурамч шүтэх явдалтай тэмцэх хэрэгтэй болсон байгаа. 자, 다음은 이 혼합주의입니다. 혼합주의. За иш үзүүлэгчдийн одоо нөгөө 이게 이 гол үүрэг 우상, гүйцэтгэжсэн хоёр дахь талбар нь болохоор одоо нөгөө холимог үзэл. Эхнийх нь хуурамч шүтээ юм байсан тийм ээ. 자, 이 이스라엘 백성들이 그 주변 민족들, 그러니까 이제 그 가나안 족속들이었었죠. 이제 그들과 문화적으로 이제 가까이 하다 보니까 그렇게 되면서 이 종교적 이런 타협에 빠지게 됐습니다. Израилийн ард түмэн эргэн тойронд нь байгаа тэр улс үндэстнүүдтэй одоо соёлын тийм харилцаа харилцаатай байсан. За тэгээд улмаар одоо тэр энэ нь бол Израилийг одоо шашны хувьд одоо тийм эвлэрэлт хүргэсэн байгаа. Одоо эвлэрэлт автуулсан гэх юм уу да. 그 가나안 민족들이 숭배했던 우상이 우리가 잘 알듯이 이 바알과 아세라, 이 신들을 숭배했습니다. За тэгээд Канаанчуудын одоо хамгийн гол шүтдэг байсан шүтээнүүд нь болохоор Баал болон Ашера гэж одоо хооронд шүтээнүүд байсан. 그래서 그 바알과 아세라를 숭배하기 때문에 거기서 나타나는 이 문화들, 이런 문화들이 많이 생기게 된 거거든요. За тэгээд нөгөө шүтдэгтэйгээ одоо уялдуулаад соёлонч гэсэн Баал болон Ашераг шүтлэгтэй холбоотой тийм соёл бий болсон байгаа. 뿐만 아니라 이 아세라와 바알과 이 아세라 이 숭배하는 그 의식들을 이렇게 보면은 굉장히 이렇게 뭐라 할까요? 이 가늠 이 가, 이 가늠하고 그러니까 그런 Өмнө нь 그 숭배 자체가 의식 자체가 굉장히
거룩하지 않습니다. 한마디로 말하면 이제 거룩하지 않습니다. Мгм. За тэгээд тэр Баал болон Ашераг ингээд шүтгэхдээ одоо шашны одоо янз бүрийн тийм зан үйл хийдэг тийм ээ. Тэр зан үйл нь өөрөө одоо харах юм бол одоо маш тийм бузар, ариун биш. Маш тийм завхаа садар самуун тийм зан үйлийг хийж тэр одоо мөргөлөө өргөдөг. Тэр мөргөл өргөх тэр ёс заншил зан үйл нь өөрөө тийм садар самуун зан үйл байсан. 예를 들면은 사람을 바치기도 하고요. 아이들을 불태워서 이렇게 바치기도 합니다. За бас одоо тийм түүнээс гадна одоо хүнээр ингэж тахил өргөх. Ялангуяа хүүхдүүдээр тахил өргөх ёслолыг үлддэг байсан. 그리고 성적으로 굉장히 음란한 의식들을 이렇게 합니다. Бас одоо тэр зан үйл донд нь тэр бэлгийн харилцааны тийм бузар одоо зан үйл бас байсан. 자, 그러면 하늘에서 비를 내려서 이제 풍요롭게 해준다. 이제 그런 의식을 행했던 것입니다. За тэгээд тийм зан үйлийг хийж одоо тэдгээр одоо шүтээндээ мөргөх юм болвол юу хур бороо тэнгэрээс оруулж тэр одоо тэр урамж бурхад нь хур бороо оруулаад тэгээд одоо ургац ариун байх болно гэж тэгж итгэдэг байсан. 자, 이스라엘 백성들이 그러한 에, 이 주변의 민족들의 그런 문화를 접했을 때 굉장히 그것을 가까이 하기 시작했다는 것입니다. За тийм хурц зэрэгэлтэй улс орнуудынх нь соёл одоо яг тийм одоо соёлтой байсан. Тэгээд тэд нартай ингээд ойр дотн одоо харилцаатай ингээд зэрэгцэн оршин байхын одоо явцдаа тэр соёлтой маш одоо ойр болсон израильчууд. 자, 그래서 이스라엘 백성들의 문제는 뭐였냐? 하나님을 거부한 게 아니고 그 하나님을 섬기는 그 신앙을 그 이방 종교 그 관습과 이렇게 섞은 거예요. 혼합한 겁니다. За тэгээд ойртоод тэгээд улмаар ингээд уусаж ихэсэн байгаа. Гэхдээ болвол одоо уусахтаа болвол эзэн бурхнаас одоо бүр мөсөн татгалзчаагүй одоо эзэн бурхандаа хүндэтгэл мөргөл өргөхийн зэрэгцээ тахилаа өргөхийн зэрэгцээ тэр бурхтад одоо мөрөгдөг тэр хуурамч шүтээнд мөрөгдөг тэр зан үйл тэр ёс заншилтай бурхан дөрвөх мөргөлийн тэр ёс заншил зан үйлээ хольж утгаж ихэсэн. холимог болгож ихэсэн. 지금 우리도 이러한 상황을 비교해 볼 때 하나님 말씀만 순종하며 사는 그런 삶보다 이렇게 세상에 가서 세상적인 것을 같이 겸하면서 그 속에서 그렇게 사는 것이 더 좋아 보일 때가 있죠. Бид нар ч гэсэн өөр дээрээ бас энийг тусгаад хэрэгжүүлээд авч үзэж болох юм. Бид нар зөвхөн бурхны үгээр одоо сэтгэл хандахгүй тийм ээ. Энэ дэлхийн одоо ямар нэгэн юмыг бурхны үгэн дээр нэмээд хачирлаад тэгээ хольж хутгаад тэгэх юм бол л одоо ямар нэгэн одоо ингээд сэтгэл ханамжийг авах ч юм уу бүрэн гүйцэд болсон юм шиг одоо тэгж бодож амьдрчиж болох юм аа. 가령 아이들이요. 하나님 앞에 가서 이제 예배 드리는 것보다 세상에서 뭐 게임을 하거나 아니면 뭐 재미난 게 얼마나 많습니까? 그런 걸 더 좋아하겠죠. Хүүхдүүдээр бас жишээ авч болно. Хүүхдүүд одоо бүтээсээ өдөр тийм ээ эзэнний өдөр цуглаанд ирээд тэгээд бурхны үгийг сонсоод бурхныг магтандуулаад ингээд суухын оронд гэртээ ч юм уу эсвэл өөр хаа нэгтэй найзуудтайгаа ч юм уу тоглоо тий компьютер тоглох ч юм уу эсвэл одоо кино зурагт үзэх ч юм уу тийм одоо хөгжилтэйгээр одоо өөрийнхөө дуртай өөртөө таалагддаг юмыг хийгээд цагийг өнгөрүүлэх нь
илүү одоо гоё хөгжилтэй байж гэж бодож болох юм. 자, 그러니까 좀 간단하게 설명을 드리자면 하나님 앞에 예배하는 그 일이 굉장히 단순합니다. 그런데 세상의 재미있는 일들을 그 예배 안으로 가지고 온 것입니다. За тийм энэ холимог үзлийг бид нэр одоо мөргөлтэйгээ холбоод одоо хамгийн амархнаар ингээд тайлбарлах юм бол бурханд мөргөл өргөх бол маш энгийн тийм ээ одоо бурхандаа зөвхөн эзэн бурхандаа л хандаад тэр мөргөлийг өргөхөд болно. Гэтэл бид нар тэр мөргөл дотроо энэ дэлхий дээр одоо байдаг тэр соёл гэдэг юм уу одоо тэр хүмүүсийн дур сонирхлыг татдаг хүмүүсийг одоо хөгжөөгч гэдэг юм уу хүмүүст таалагдах ямар нэгэн тийм элементүүдийг авчраад тэр мөргөлийнхөө тэр одоо дараалалч гэдэг юм уу тэр мөргөлтэйгөө хольж хутгаад байдаг. 자, 그래서 이 혼합주의는 둘 또는 그 이상 이렇게 여러 가지 이 신앙의 이 체계들을 이렇게 다 혼합해 놓은 것이에요. Холимог үзэл санаа гэдэг зүйл маань болохоор хоёр болон түүнээс дээш одоо ийм янз бүрийн итгэл үнэмшлийн тогтолцоонуудыг хооронд нь хольж бутгасан тийм үзэл санааг хэлдэг байгаа. 자, 그렇게 하려면 이 혼합주의로 하려면은 무엇이 전제가 돼야 하냐면 모든 이 진리들이 이, 다 이제 받아들인다라는 그런 이 가정이 있어야 돼요. 그런 이제 원리가 있어야 됩니다. 다. 그러니까 이것도 옳고 저것도 옳고 다 옳다. 이러한 전제가 있어야 됩니다. За тэгээд ийм одоо холимог үзлийг одоо хэрэгжүүлэхийн тулд энэ холимог үзэл санааг нэвтрүүлэхийн тулд одоо ямар ч юм урьдчилан нөхцөлд байдал шаардлагатай вэ гэхээр бүх зүйл үнэн, бүх одоо онол сургаал үнэн, бүх одоо шашны сургаал номлол нь үнэн гэсэн одоо ийм үндэслэл дээр л ийм юу холимог үзэл санаа оршиж байдаг. 자, 우리는 분명히 진리는 하나잖아요. 이 말씀이 우리에게 진리죠. Бидний хувьд бол үнэн гэдэг бол цорын ганц тийм ээ. Өөрөлдөл бурхны үг бол цорын ганц үнэн юм аа гэсэн. 그런데 혼합주의는 유일한 진리는 없다. 이렇게 말하는 것입니다. Гэтэл энэ холимог үзэл болохоор цорын ганц үнэн гэж байхгүй. Үнэн бол олон янз байдаг. Олон тийм үнэн байдгаа гэж үздэг. 그리고 하나님께로 그러니까 구원을 얻는 그러한 방법이 여러 가지 있다. 이렇게 설명합니다. За бас бурхны авралт хүрэх маш олон арга зам бий гэж тайлбарладаг. 그렇기 때문에 다른 종교들은 이 혼합주의를 허용합니다. Тийм учраас бусад шашнууд бол энэ холимог үзлийг хүлээн зөвшөөрдөг байгаа. 하지만 성경은 결코 그렇지 않습니다. Гэтэл Библи бол ерөөсөө тийм биш. 그리고 예언자들은 혼합주의를 반대합니다. Мөн иш үзүүлэгчид ч гэсэн энэ холимог үзлийг эсэргүүцдэг. 오늘 우리에게도 이 혼합주의에서 빠져나갈 수 있는 그러한 이 교훈들을 제공해주고 있습니다. Тэгээд энэ иш үзүүлэгчид маань өнөөдөр биднэрт ч гэсэн тэр холимог үзэл санаанд автахаас одоо сэргийлэх те тэр автсан байх юм бол тэр холимог үзлээс ангижрах тэр маш ашиг тустай заавруудыг өгч байдаг. 자, 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 그런 이교적인 간섭으로 인해서 자신들을 더럽히지 말라고 그렇게 말씀을 했습니다. За бурхан бол Израилийн ард түмэнд тэр харийн шашны тэр юм ёс заншлаар өөрсдөө бүү бузарлаа гэж маш тодорхой хэлсэн. 이 이교적인 관습은 우상 숭배와 굉장히 가깝습니다. 그 우상 숭배에서 이교적 관습이 나온 겁니다. Яа тэгэл одоо гадны шашны тэр
а, ёс заншлууд болвол ерөөсөө л тэр шүтэн шүтэхтэй холбоотой тэр шүтээний одоо мөргөхтэй холбоотойгоор бий болсон ёс заншлууд байдаг. 자, 그렇기 때문에 이 다른 민족의 종교 관습을 받아들이는 것은 이 언약을 위반한 것입니다. Тийм учраас бусад тэр одоо харийн шашны зан үйл тэр ёс заншлыг хүлээн авнаа, хүлээн зөвшөөрнө гэдэг бол бурхантай байгуулсан гэрээг зөрчиж буй хэрэг юм. 자, 그래서 하나님은 이스라엘 백성들에게 그 율법의 말씀에 분명히 이 다른 신들을 섬기지 말아야 될 뿐만 아니라 그들과 언약도 하지 말라. 분명하게 마지막 부분이 안 들렸어요. 분명하게. 다른 신들과 언약하지 말라. 이렇게 말씀을 하셨습니다. Тийм учраас бурхан Израильчуудад маш тодорхой тушаасан байна. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Тэгээд тэдний одоо бурхадтай гэрээ байгуулж болохгүй гэж хориглосон байна. 자, 그런데 이스라엘 백성들이 이러한 이 법을 무시한 것이죠. Гэтэл Израильчууд болохоор яасан гэхээр энэ хуулийг зөрчсөн. 오늘날도 마찬가지입니다. 이 혼합주의 물결이 계속 밀려오고 있습니다. Өнөөдөр ч гэсэн ялгаагүй энэ холимог үзлийн энэ давлгаа бол бидний амьдралд байж л байдаг. 네, 그래서 지금도 이 에큐메니컬 운동인데 연합 운동입니다. 모든 종교는 다 하나다. 이런 운동들이 계속 하고 있습니다. Тэгээд хамгийн тод илэрлэл бол одоо ecumenical урсгал гэж байгаа. Тэгээд ер нь болохоор одоо нэгдэх гэсэн утгатай. Тэгээд ийм нэгдэх одоо хоорондоо эвлэлд нь нэгдэх ийм янз бүрийн хөдөлгөөн урсгалууд бий болж байгаа. 아까도 말씀드렸지만 이 다른 종교들은 다 혼합주의적인 종교다라고 했습니다. Түрүүн ч гэсэн хэлсэн байгаа энэ бусад шашнууд энэ хар шашнууд бол бүгдээрээ холимог үзэл санаан дээр тулгуурладаг гэж. 그중에 이 힌두교는 이 철저하게 혼합주의적인 종교입니다. За хамгийн тод жишээ гэх юм бол хиндийн шашин байна. Тэгээ хиндийн шашин бол одоо яг тэр одоо холимог үзлийн тэгээ холимог одоо сургаал номлын хамгийн тод жишээ. 예, 우리는 그들과 이 신학적으로도 함께 할 수 없습니다. Теологийн хувьд бол Христ итгэл бол хиндийн шашинтай хизээч одоо зэрэгцэн орших боломжгүй. 즉 그들과의 이 신앙의 타협은 결코 용납될 수 없습니다. Өөрөөр хэлбэл одоо итгэл үнэмшлийн хувьд тийм ээ одоо зарим хэсэгтээ ингээд нийлж зохицож тийм ээ одоо найр тавьж эвлэрч болох тийм ямар ч одоо тийм үүдс хэлтэрхийч байхгүй маа хиндийн шашинд. 자, 우리 이 사마리아인들 잘 아시죠? 이 사마리아인들이 이 혼합주의의 한 예에 해당한다 볼 수 있습니다. Таман самарчууд энэ самар хүмүүс. Самар хүмүүс бол одоо энэ холимог үзлийн бас нэг тод жишээ юм. 그러니까 이 사마리아인들은 이스라엘 사람이 다른 이방인들과 결혼해서 이렇게 나타난 이 민족들을 말합니다. Самарчууд гэхээр ямар хүмүүс вэ гэхээр одоо нэг гэсэндээ Ирлиз гэж хэлж болно. Израиль хүмүүс хэрнээ одоо өөр үндэсний хүмүүстэй одоо гэрлээд тэгээд төрсэн хүүхдүүд хойч үеийн. 자, 물론 이방인들과 결혼은 할 수 있습니다. За мэдээж одоо хар үндэстэн хүнтэй бол гэрлж болно. 근데 문제는 뭐냐? 그 이방인의 그 종교
의식을 받아들이게 되는 것이 문제가 되는 것입니다. Гэхдээ харь үндэстэндээ гэрэлсэн энэ гэрлэлт ингээ байж болох ч гэсэн яагаад асуудал давуулаад байдаг вэ гэхээр тэр харь үндэстэн хүний тэр шүтдэг байсан тэр хуурамч шүтэн тэр хуурамч шүтэндээ мөргөж байгаа тэр зан үйлийг Израильчууд одоо тий гэрлэлт гэдгээр одоо шалтгаалаад хүлээж аваад байдаг. Тэр зан үйл тэр одоо шашны тэр одоо сургаалт нь өөрөөсөө ингээ автчаад уусчаад байдаг. Тэгээ тэндээс тэр нь л одоо асуудал болоод байдаг. 가령 그 이방인이 이, 이 결혼을 해가지고 자신의 종교를 버리고 하나님을 섬기면 괜찮습니다. 그건 아주 좋은 일이에요. Тэрнээс биш одоо тэр харь үндэстэн хүн Израиль хүнтэй гэрлээд өөрийнхөө шашнаас татгалзаад тийм ээ. Тэр хуурамч шашнаа хуурамч шүтэнэ орхиод тэгээд Израилийн одоо бурхныг дагаад Израилийн бурханд ингээ мөрөдөг болох юм бол ямар ч асуудал байхгүй. Энэ бол бүлээн зөвшөөрч гэрлэл. 자, 그런 경우가 기생 라합이 있었고, 그 다음에 룻도 그런 경우에 해당이 됩니다. За ийм жишээ бол бас түүхэнд байсан тийм ээ. Жишээлбэл одоо нөгөө Ерихогийн яахан байсан Рахаб байна. Тэгээд бас Рут байна. 그런데 그게 이 생각보다는 쉽게 그렇게 되지 않습니다. Тэгэхээр ийм түүхэн жишээ байгаа ч гэсэн энэ нь одоо яг бидний одоо бодсон ч тийм амар зүйл биш юм аа. 자, 우리가 잘 아는 솔로몬 왕, 이 솔로몬 왕도 여러 이방 여인들과 결혼을 했습니다. За бидний сайн мэддэг Соломон хаан байна тийм ээ. Соломон хаан бол маш олон тэр харь үндэстэн эмэгтэйчүүдийг эхнэр болон татвар юм болгож авсан. 자, 그가 젊었을 때는 문제가 없었었어요. Одоо эд залуу халуун насан дээр бол энэ нь бол асуудал болоогүй. 그런데 나이가 들고 힘이 약해지자 그 이방 여인, 그 여인 아내들이 섬기는 그 우상을 결국에는 다 받아들이게 됐습니다. Гэвч одоо Соломоны нас нь өндөр болоод тийм ээ. Одоо нас нь харин гэдэг шиг одоо нөө залуу үеийнх нь ирч хүч буураад хүчин хараад хөвшрөөд ирэхийн цагт нөгөө эхнэрүүд нь одоо толгой дээр нь гарч ирсэн гэх юм да тий. Тэгээд нөгөө өөрсдийнхөө тэр шашин хуурамч шүтэнүүдээ одоо Израильд ингэж оруулж ирж улам одоо ил тод ингэж дэлгэрүүлж эхэлсэн байгаа. Тэгээд эцэст одоо тэр бүхнийг Израиль одоо хүлээн авахд хүрсэн. 자, 이삭의 두 아들이 있죠. 형은 에서고 동생은 야곱입니다. За Исаакийн хоёр хүү байгаа тийм ээ. Нэг нь ах нь болохоор Исаак, дүү нь болохоор Яков. 근데 에서는 이방 여인과 결혼하게 돼서 이삭으로 하여금 굉장히 큰 여러 가지 좀 예, 예, 뭐라 그럴까요? 그 자녀로 하여금 이 걱정을 가지게 되었습니다. За тэгсэн одоо ах Исав нь болохоор харь үндэстэн эмэгтэйтэй гэрэлсэн байгаа. Тэгээд түүнээс болоод Исаак маш их одоо хойч үедээ өөрийнхөө үр удамдаа маш их санаа зовход хүрсэн. 그러니까 다시 말하면 그 이방 여인과 결혼하게 돼서 그 부모를 기쁘게 하지 못하게 됐다라는 거예요. 기쁘시게 해드리지 못했다는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл Исав харь үндэстэн эмэгтэйтэй гэрэлснээс болоод эцэг эхээ урмыг хугалахад хүрсэн. Эцэг эхтэй одоо тааламжгүй тийм урмыг хийснээс болоод 그러니까 그 말은 뭐냐면 에서가 믿는 그러한 여자와 결혼을 해서 하나님을 잘 섬겨야 되는데 그러하지 못하니까 이 부모된 이삭이 마음이 좋지 않았던 거죠. уул нь бол Исав бурханд итгэдэг одоо адилхан Израиль үндэстэн эмэгтэйтэй
гэрлэх ёстой байсан. Гэтэл тгэгээгүй өөр одоо шашинтай, өөр үндэстэн эмэгтэйтэй гэрэлснээсээ болоод эцэг гэхийгээ одоо сэтгэлийн зовооход хүргэсэн байгаа. 자, 그래서 이 리브가가 이삭과 이 리브가가 이 야곱은 그 믿는 그 여인과 결혼하도록 그렇게 하죠. Тийм учраас одоо Ребека, Исаак хоёр болохоор Яаковыг ямартай ч одоо итгэвч бурханд итгэдэг эмэгтэйтэй гэрлүүлэхийг хүссэн. 자, 그렇기 때문에 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 믿는 자들과 결혼하도록 그렇게 이제 말씀하신 겁니다. Тэгэхээр бурханы хэлж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр яадаг ч гэсэн бурханд итгэдэг, адилхан одоо эзэн бурханд итгэдэг хүнтэй гэрлэхийг бол маш их онцолж сануулж хэлсэн. 그렇지 않게 되면 이 신앙을 지키는 것이 어렵습니다. Хэрвээ тэгэхгүй бол одоо өөр шашинтай хүнтэй гэрлээд тэгээд тэр гэрлэлтийн амьдрал дундаа тийм гэр бүл дотор яг эзэн бурханд итгэх итгэлээ сахин хамгаалж амьдрна гэдэг бол тийм амар хэрэг биш юм аа. 자, 여러분, 지금도 마찬가지죠. 여러분들의 자녀들이 만약에 믿지 않는 자와 결혼을 했다라고 한다면 그 참 하나님을 섬기는 일이 쉽지 않을 것입니다. 근데 다 бүхэнд 끊겼어요? гэдэг бол маш хэцүү байх болно. 자, 그렇기 때문에 이 혼합주의는 이 예언자들에 의해서 굉장히 강한 비판을 받았습니다. Тэгэхээр энэ холбог үзэл бол үзлийг бол энэ иш үзүүлэгчид маш хүчтэй шүүмжилж эсэргүүцдэг байсан. 이 혼합주의는 이 아시아, 이 특히 힌두교, 불교, 이 나라, 이 인도, 특별히 인도에서 당면하고 있는 이 문제입니다. Тэгээ ялангуяа түрүүн хэлсэнчлэн тий энэ юу холбог үзэл бол Аз тэр тусмаа одоо хиндийн шашин болон буддийн шашны анх одоо үүсэж бий болсон энтгэгт болвол энэ холбог үзлийн одоо асуудал бол маш хүчтэй байдаг. 자, 이곳에서도 물론 적은 그러한 성도들이 있겠는데, 참 많은 어려움들이 있을 겁니다. Мэдээж одоо энтгэгч ч гэсэн зөвхөн эзэн бурханд итгэдэг тийм итгэгч нар байгаа л да. Гэхдээ тэр итгэгч нарын хувьд бол үнэхээр маш хүнд хэцүү тийм нөхцөл байдалд өөрсдөө итгэлээ хадгалахад сэтгэн хамгаалахад хүрдэг. 우리가 살고 있는 지금 이 현실 가운데서도 이 종교적인 문화의 관습과 또 비종교적인 문화의 관습을 구별하는 것이 어렵습니다. 사실. Бид нар өөрсдийнхөө яг амьдарч байгаа нөхцөл байдал, бодит нөхцөл байдлаа аваад үзэхэд шашны гаралтай соёлын одоо ёс заншил ба шашны бус гаралтай соёлын ёс заншил хоёрыг хооронд нь ялгаж салгахад маш хэцүү байдаг. 따라서 우리가 이 하나님 말씀을 통해서 그것을 잘 구별할 수 있어야 됩니다. Тийм болохоор бид нар одоо үүнийг сайтар ялгаж салгаж чаддаг болохын тулд Бурхны үгийг одоо маш сайн одоо мэддэг, судалдаг байх хэрэгтэй юм аа. 자, 물론 세상의 모든 문화가 다 악한 건 아니에요.
Гэхдээ бол одоо энэ дэлхий дээр оршин байгаа бүх соёлууд бузар муу гэж хэлж байгаа юм биш. 그런데 그 가운데에서 이렇게 성경에 맞지 않는 그러한 관습들이 있습니다. Гэхдээ одоо тухайн орон нутаг гэдэг юм уу тухайн улс үндэстний дээр соёл дотор Библиэд зөрчилддөг тийм ээ Библиэд огт нийцэхгүй тийм бузар муу соёлын тийм ёс заншлууд байж л байдаг. 예, 우리 한국에서도요, 지금도 마찬가지지만은 이 조상들에게 제사하는 그런 문화가 있습니다. 조상들을 이렇게 섬기는, 제사하는 그런 문화가 있습니다. Манай Солонгосын хувьд жишээлбэл ярих юм бол одоо эрт үеэсээ уламжлагдаад одоо ч гэсэн бас байдаг ёс заншил бол өвөг дээдстэй тахил өргөх ёслол байдаг. 자, 이 조상을 섬기는 것은 성경에 맞지 않죠? Өвөг дээдсээ дахин шүтнэ, өвөг дээдстэй мөргөнө гэдэг бол Библиэд нийцэхгүй зүйл тийм үү? 조상들이 우리에게 복을 주는 게 아니죠. Тэр өвөг дээдэс бид нарыг өрөөдөг юм биш шүү дээ. 물론 성경은 살아있는 부모를 잘 공경하라 이렇게 명령하십니다. Мэдээж Библиэд бол эцэг эхийг хүндлээ, эцэг эхээ асарч анхаарал халамж тавиа гэж хэлсэн байдаг. Гэхдээ тэр эцэг эх нь одоо амьд эцэг эхийг хэлж байгаа шүү дээ. 그러나 죽은 자들, 이 죽은 자들에게는 섬기지 말라고 분명히 말씀하고 있습니다. Харин үхэгсдэд бол тэгж мөргөж үйлчилж болохгүй гэсэн. 당연하죠. 우리는 하나님만 섬기기 때문에 그렇죠. Энэ бол мэдээж хэрэг. Яагаад гэвэл бид нэр бол зөвхөн эзэн бурханд мөргөж эзэн бурхандаа мөргөх хүндэтгэх ёстой хүмүүс. 이 한국에 기독교가 들어오면서 그런 문제가 굉장히 심각했습니다. Христ итгэл анх Солонгост орж ирэх үед бол яг энэ асуудал дээр бол маш их одоо зөрчилдөн үүсдэг байсан. 그러니까 조상을 잘 섬기던 그러한 가정에서 한 사람이 가령 예를 들어서 그 자녀가 예수님을 믿게 됐을 때 그 자녀는 더 이상 이 제사를 드리지 않게 되는 거죠. Жишээлбэл одоо тэр өвөг дээдстэй одоо нөгөө жилдээ 2 удаа нөгөө ургацын баяр цагаан сар 2-оор нөгөө өвөг дээдстэй мөрөгдөг урд нь нөгөө эдээ будаа засаад ингээд яадаг шүү дээ. Мөрөгдөг Солонгосын дээр ёс заншлага манай монголчууд ч гэсэн одоо тахилын эдээ боо засаад цагаан сараар тийм ээ мөрөхгүй ч гэсэн ямар ч гэсэн тэгэл эдээ боо засдаг. Яг тэрнтэй адилхан тийм уламжлалтай гэр бүл байжсэн чинь тэр дундаас одоо нэг хүүхдэн ч гэдэг юм уу те Христ итгэгч болчлоо. Тэгвэл нөгөө хүүхд чи одоо тэр тахилын ёслолд нь орцгоо болж эхэлнэ. 자, 그런데 여러분, 그 부모들은 그 조상을 신처럼 섬기고 있는데 자기 자녀가 이제 더 이상 제사를 드리지 않는다고 하면 그냥 내버려 두는 부모들이 없었겠죠. Эцэг гэх нь бүр одоо тэр уламжлагдаж ирсэн ахаа дагуу одоо үүдээдстэй ингээд мөргөөд тахил өргөөд сурчсан одоо уламжлагдаад ирсэн. Гэтэл хүүхэд нь одоо би үүдээдстэй мөргөхгүй гэд ингээд ингэхээр одоо тэр хүүхдээ зүгээр л за чи мөрөх дургу албайл гэд зүгээр зөнд нь орхичих тийм эцэг их бол байхгүй. 더욱이 그 당시 우리나라는 유교적인 국가였기 때문에 그런 일로 인해서 이렇게 순교까지 당하신 분도 있었습니다. Ялангуяа тэр үед Христийг заах одоо Солонгосын хувьд орж иржсэн тэр үед солонгосчууд болохоор күнзийн сургаалыг бол маш их дагаж мөрдөг. Ер нь күнзийн сургаалаар явдаг тийм арт түмэн байсан. Тэгээ күнзийн сургаал бол ерөөсөө эцэг эхийн үг бол хууль тийм ээ одоо ээж аав гэр бүлийг бол маш их эрхэмздэг одоо тийм чанд дуу сургаалтай. Тэгээ тийм арт түмэн байсан учраас одоо юу
аав ээжийнхээ үгэнд орлого одоо тэр өвөг ээжтэй мөргөхгүй гэснээс болоод одоо амиа өргөж байсан жишээ бол маш олон байгаа. 자, 그래도 하나님의 은혜로 오늘 우리 한국이 그래도 이 교회가 많이 세워지고 또 믿는 가정이 많이 늘어났지만 지금도 여전히 믿지 않는 그런 이 사람들은 여전히 조상들을 섬기는 가운데 있습니다. Одоо бол яг хуу бурхны нэгүслэр эзний үеэлэр а, итгэгч хүмүүс, итгэгч гэр бүл те итгэгч одоо 2 3 дахь үеийн итгэгч гэр бүл гэх мэтлэн одоо ийм гэр бүлүүд маш олон болсон байгаа хэдий ч гэсэн бас л одоо урдын адил тэр үүдээжтэй мөрөгдөг, дахил өргөдөг, гин ясанчлаа уламжлаа хадгалсаар байгаа айл өрхүүд бол олон байгаа. 자, 여러분들도 그런 문제들이 있었을 것입니다. За та нарт ч гэсэн тийм асуудлууд тохиолдож байсан баха. 자, 뿐만 아니라 앞으로도 이 혼합주의가 계속 밀려오게 될 것입니다. Зөвхөн одоо энэ цаг үеэр зогсохгүй цаашид ч гэсэн холимог үзэл бол янз бүрийн байдлаар тийм ээ янз бүрийн дүр төрхөөр бидний амьдралд төрж орж ирэх болно. 자, 그러니까 이 사탄이 이 세상과 또 이 거짓, 그러한 이 선지자들과 이렇게 연합이 돼서 참된 교회와 성도들을 계속 이렇게 공격할 것입니다. Сатан бол одоо энэ хуурамч шашин, хуурамч чуулган, хуурамч иш үзүүлэгчдтэй нийлж авсарч байгаад жинхэнэ чуулган, жинхэнэ итгэгчид рүү болол байнга довтлох болно. 자, 그렇기 때문에 이 혼합주의에 대한 이 예언자들의 이 경고, 이 하나님 이 말씀은 지금 계속해서 이런 문제가 있는데 이것을 해결할 수 있는 유일한 열쇠가 된다는 것입니다. Тэгэхээр энэ асуудал бол энэ холбог үзлийн одоо энэ дайрал довтлохоо энэ холбог үзэлтэй холбоотой асуудал бол тасрахгүй гэж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр эндээс одоо энэ асуудлыг шийдэх цорын ганц түлхүүр нь юу вэ гэвэл одоо энэ холбог үзлийн талаар иш үзүүлэгчдийн хэлсэн тэр сануулга. Иш үзүүлэгчид юу гэж сануулсан байна? Иш үзүүлэгчид юу гэж хэлсэн байна? Тэр үгс нь бол ерөөсөө одоо энэ холимог үзлээс одоо үзлийг энэ асуудлыг шийдэх цорын ганц түлхүүр юм аа. 자, 그렇기 때문에 우리가 이 하나님 말씀을 믿고 따른다는 것은 이게 쉬운 일이 아닙니다. Тэгээд энэ иш үзүүлэгчдийн тэр сануулга өөрөлдвөл тэр иш үзүүлэгчдээр дамжуулан бурхны хэлсэн энэ үгийг одоо сахин дагаж биелүүлж амьдран гэдэг бол энэ цаг үед л тийм амар биш. 예수님의 제자들도 모든 것을 버리고 예수님을 따라갔습니다. Есүсийн шавнарагч гэсэн харахад тэд өөрсдөө байсан бүх зүйлийг хаяад орхиод Есүсийг дагсан байдаг. 하지만 그 길이 영생의 길이기 때문에 그 길로 나아가는 자들에게는 하나님이 이 복을 주시죠. Хэдийгээр одоо энэ дэлхийн амьдрал дах бүх зүйлээ орхиод Есүсийг дагсан ч гэсэн тэр зам бол хамгийн зөв зам, жинхэнэ тэр амьд хүргэх зам байсан учраас бурхан тэдний амьдралыг одоо ивэж, өрөөж өгсөн байдаг. 자, 그렇기 때문에 우리가 바르게 알고 믿고 나아가는 것이 굉장히 중요합니다. Тиймээс бид зөв мэдэж, зөв итгэж, зөв замаар явах нь маш чухал юм аа. 자, 그 다음에 이 이방 종교에 대해서 보겠습니다. 이방 종교. За дараа нь болохоор харин шашин талаар одоо иш үзүүлэгчдийн үг юу гэх юм бэ? 자, 이 거짓 종교들은 이 하나님을 알지 못하는 민족들이 만든 그 인간적 이 기원을 가진, 그러니까 인간이 만든 이 종교들을 말합니다.
Энэ хуурамч шашнууд болвол ерөөсөө энэ тэнгэр газрыг бүтээгч эзэн бурхныг мэдхгүй тэр үндэснүүдийн бий болгосон одоо хүнээс үндэслэн шашнууд хуурамч шашнууд юм аа. 자신들이 신의 백성이라고는 말할 수 있는데 문제는 인간 자체가 불완전하기 때문에 그 이방 종교는 거짓될 수밖에 없다는 것입니다. Тэгээд тэд нар өөрсдийгөө одоо бид нар одоо бурхны ард түмэн одоо тийм ч бурхны ард түмэн ийм ч бурхны ард түмэн гэж хэлж болох юм. Гэхдээ энэ чинь хүн өөрөө зохиоцсон бий болгоцсон шашин. Тэгээ хүн гэдэг бол өөрөө угаасаа одоо юу төгс биш сул дорой оршихуй тийм ээ. Тэгэхээр одоо тийм хүний бүтээсэн зохиосон бий болгосон шашин гэж юу аах вэ? Тийм шашин одоо төгс байна гэж юу аах вэ? Тэгэхээр л энэ харин шашин бол одоо хуурамч гэж байхаас аргагүй юм аа. 자, 이 예언자들은 그래서 이 의의 열매가 없는 이 종교들을 비판했습니다. За тийм ч учраас энэ иш үзүүлэгчид энэ зөвхт байдлын үр жимс огт байхгүй энэ шашнуудыг хатуу шүүмжилсэн байдаг. 이 아모스는 아모스 2장 6절에 은을 받고 의인을 팔며 신앙 켤레를 받고 궁핍한 자를 파는 이러한 자들에 대한 하나님의 징계를 말씀했습니다. Жишээлбэл одоо Амос 2-ын 6 дээр алтмөнгөөр одоо тэр итгэл үнэмшлээ худалдаж байгаа талаар шүүмжлэн өгсөн байдаг. Тэгээд тэд зөвхт хүнийг мөнгөөр гачигдсныг хос шахаагаар худалдсан гэж хэлсэн байна. 따라서 이들은 의의가 없는 거, 거짓된 거죠. 예. тэдний дотор бол ерөөсө зөвхт байдал гэж ерөөсө байхгүй. 그러니까 돈이 되는 일이라면 무슨 일이든지 하는 자들이 이런 자들입니다. Тэгэл одоо нөгөө мөнгнөөс одоо нүдээ өхөс буцахгүй гэдэг шиг тийм мөнгө л байвал юу ч хийхээс буцхаа байсан хүмүүсээ гэсэн үг. 따라서 이러한 자들을 이 사악한 자들이라고 아모스는 비난했습니다. Ийм хүмүүсийг бол одоо хормо санаатнууд гэж Амос хэлсэн байна. 미가 선지자도 이 실체가 없는 종교에 반대한 이 감동적인 하나님의 대변자였습니다. За Мика иш үзүүлэгч байна тийм ээ. Тэгээ Микагийн хувьд ч гэсэн тэр бол одоо яг тэр ямар ч ам байхгүй, ямар ч бодит зүйл байхгүй тэр хурамч шашныг эсэргүүцдэг тэр бурхны жинхэнэ төлөөлөгч байсан. 이 미가 3장 1절에서 3절에 말씀이 기록이 되어 있습니다. 말씀이 기록이 되어 있습니다. Мика номын 3-1-3 дээр энэ гаргасан байдаг. 자, 또 이사야는 이 부자를 편들고 가난한 자들을 희생시킨 이 불의한 법을 만들어서 하나님의 법을 위반한 이 법률 제정자들을 탄핵했습니다. За Исаягийн хувьд аваад үзэх юм бол Исая 11-2 дээр тэр одоо баячуудын талд орж ядуусыг золиослдог шудраг бус хуулийг бүтээж шудраг бус хуулийг зохиож бурхны хуулийг зөрчдөг хууль тогтоогчид шүүгчдийг бурханд одоо тэр шүүгчдийн талаар зарга мэдүүлсэн байгаа. 자, 안타깝게도 이스라엘 백성들이 이러한 이 죄들을 저질렀던 것입니다.
Тэгээ хамгийн харамсалтай нь Израильчууд өөрсдөө ийм гимнүглийг хийж байсан хэрэг. 자, 분명히 이들은 조상 때로부터 하나님의 말씀을 받은 자들이 아니겠습니까? Израилийн ард түмэн бол тэгээ үг дээдсээсээ ахуулаад бурханд итгэх тэр итгэл үнэмшлийг өвлөж авсан хүмүүс шүү дээ. 자, 그런데 이 다른 이 세상 나라들의 그 불법을 보고서 배우게 된 것이겠죠. Гэтэл эдгээр тийм ард түмэн хэрнээ одоо ийм зөвхт бос шудраг бос зүйлийг одоо тоохчгүй хийдэг болсон байна гэдэг чинь тэр юу харь үндэсний тэр харь шашны зан үйл ёс заншлыг хүлээж авснаас болсон байна. 그 이웃 나라들은 자신의 탐욕을 채우기 위해서 얼마든지 약한 자들을 무너뜨리고 빼앗고 그런 일들을 계속 하고 있지 않겠습니까? Хөрс зэрэгэлдээ улсууд нь бол өөрсдийнхөө тэр шунлыг дүүргэхийн тулд өөрсдөөсөө одоо сул дорой улс орнууд руу альсвал тийм овог аймаг ард түмнүүд рүү довтолж тэднийг дээрлэхэж тийм ээ. Тэгээд тэдний одоо эд баялагийг нь булаан дээрэмддэг. Тэгээд зөвхт бос шудраг бос зүйлийг хийдэг байсан. Тэрийг нь хараад ингээд дуурайж байгаа. 근데 그것은 분명히 정의가 아닌데 하나님의 공의에 어긋나는 것인데도 불구하고 이스라엘 백성들도 그들을 따라서 그렇게 죄를 짓게 된 것입니다. Тийм одоо үйлдэлүүд тийм ээ тийм одоо бус руу дайр давталж булаан дээрэмдсэн шудраг бус тийм хандлагууд бол яалтчгүй одоо бурхны хуулийг зөрчиж байгаа бурханд таалагдахгүй зүйл гэдгийг нь шудраг бус зүйл гэдгийг нь Израильчууд мэдсээр байгаа хэрнээ тэр үндэстнүүдийг дуурайгаад явсан. 자, 그래서 하나님은 선지자들을 보내서 하나님의 백성들에 대한 이 죄를 책망하고 또 징계를 내리시는 거죠. Тийм учраас бурхан өөрийнхөө иш үзүүлэгчдийг илгээж өөрийнхөө ард түмний дунд байгаа тэр бузар муу явдал шудраг бус зөвхт бус тэр явдал тэр гэм нүглүүдийг нь илчилж хэлж тэгээд ард түмэн өөрийнхөө ард түмнийг зэмлсэн байгаа. 이 선지자들은 권위를 가진 자들입니다. Тэр иш үзүүлэгчддэг бол тухайн үедээ эрх мэдэлтэй хүмүүс байсан. 그래서 특히 하나님의 백성의 대표자들의 이 사회적 책임을 강조합니다. Ялангуяа бурхны ард түмнийг төлөөлж байгаа төлөөлөгч гэдэг утгаараа тэр нийгмийн одоо тэр нийгэмд хүлээх хариуцлагыг бол маш их онцолсон байдаг. 그 권위는 이제 하나님이 주시는 거죠. Энэ эрх мэдлийг бол мэдээж бурхан тэдэнд өгсөн. 그래서 선지자들은 하나님의 말씀을 그대로 잘 전해야 됐습니다. Тийм ч учраас иш үзүүлэгчид бол бурхан өөрсдөд нь хэлсэн тэр үгийг ерөөсөө өөрчилж хувиргалгүйгээр яг тэр чигээр нь ард түмэнд дамжуулж хэлдэг байсан. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다.